United Tribal Liberation Army Utlagi Faction Anigi Marakta ngasi khutthoknabada yamdrabada nupi ama yauna mioi ahum sire. Ngasi Prime Minister Narendra Modi ki home futare laksuba mapo kumun thoram pangthokli Chief Minister N Birena Modi butungi asan ba mityeng leiba luchingbani haina singthakre. State asida lariba doctor gi awat pa mensinna ba thabak tagi potharaba doctor sing amuk re-engage tawragani haina haksel gi Minister Jayant Kumar na phongdokre. Panchayat Mikhalga Mari Lainaba Irangda ngasi sorada miyamna police ki gari ahum amanga tathogantre. Amasung ahanba President Cup Under 14 Boys and Girls Hockey Championship ngasi dagi Khuman Lampaki Hockey Stadium da sanaba hokre. Mayam bu khurumjari adom ne engbiri base Impact News ni ai pinki okram na haujek pungja sifau bagi maroi ba pausing miyam da pizari. United Tribal Liberation Army Utlagi Faction Anigi Marakta Khutthoknabani haiba thodokta nupi ama yauna mioi ahum sire. Lalhaulup adugi faction anigi marakta kapnabani haiba thodok adu ngasi ayuk anganba pung 12 makhai taba matamda Tamenglong district ki manung chanba amasung Jiribam police station na konba Tausem subdivision gi Tadbung Kuki Khulgi Mutta Khalda Laiba Utla Thado group ki kemta thokibani hairi. Thodok aduda laikhiraba kadar ahum adugi manungda nupa ani adugi mamingna Ngamboi chahi kunithoi Mangmin Len chahi kun amasung kadar nupi aduna Hatsel chahi kun manga mapuroiba chonchoni. Thodok thokfam dagi fangba pauda lenga ka suspension of operation taunariba loop asigi paukhai faction gi group ki khutlai matik chana paiba mioi mari mangarom laklaga thadogi camp aduda landa duna nongmai gi maru masing khangdana kapsilakibani. Nongmai kapsilak paduda kadar ahum adu khudakta laikhidabani hairi. Thodok adu ki pauhek fangbadagi Jiribam police station Imphal West, Imphal East, Bisenpur gi commando gi yamlaba personal singwa famatuda changsinduna khul adu ki akoibada amasung naknabada khul singda thiba humbagi thabak chathari hairi. Thodok aduda laikhidraba kadar sing adu gi asiba hakchang sing Jiribam hospital da postmortem tawba haukre hairi. State asida Dr. Singhi award palariba si koknana balengakna retired specialist Dr. Tara Thadalupa lakh aniga lising yankai piraga engage taunana ba thaurang leire haina Health and Family Welfare Minister L. Jayant Kumar na phongdokre. Dr. Singh asi More Senapati na Trogajiri da lariba health center singda engage tauriba yana lairi. Wafam asing asi Yaifalam Zing Loop Club amadi Pisum Ningom Laikai Development Committee NPP anina khusam naduna pangthokiba nongmagi oiba free health camp ka mari lenana phongdokibani. Minister L. Jayant Kumar na hai state asigi health sector gi award pa kaya asi yenglaga laingak na paikhat pa yaba thabak thoram kaya paikhat pa haure. Ahan ba oina retired specialist Dr. Tara amuk hana re-engage tawragani. Ani subo oina NPSC gi khuthangda Dr. Chahum amadi dental surgeon Tara mathoi lauragani. Masigi mathakta health sector kaya upgrade tawna basu thorang leire. State asigi health sector asi fagatnaba honoriba sida mateng oina Center Public Health Sub Center dagi thak hengatpa loinana public health dagi khara hanthaba anoba unit nifu hangnana bagi ayabasu pirakle loinana unit singa sida tangai fadana changadaba infrastructure su health department da thunglare haina Minister L. Jayant Kumar na makhata khre. Unit ani means koi hostel ani da koi retire tawgraba masadi fully adum physically adum mawong tana adum lairiba discipline mangani asida yaw ai loina makti declare tawdre but if I not mistaken gynae adiki medicine adiki koi surgery
सुमाइन तौदना इम्पोर्टेंट होइबा मखल की सेक्टर मंगादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमममदा 2.5 लाख से पर मंथ पीर मतुंगदा मखोइ से अखोना जगह दे असाइन तौरगा मोइना सागी वातना लेदिबा जगह दे मेंखना होनबदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मगी तौम थोकपुर तौनब हाइदना अखोइना कन्ना अखोइ मदुम एप्रूवल पिलक्तना अखोइ लेरे यूनिट अनि मीन्स अखोइ हॉस्टल ngasi health camp aduda saruk yakhiba health and family welfare ki director Dr. K Razon haikibada health camp asi maru oina layeng bagi khudong chaba ningthina fangdaba mioi singi oina health department na paikhalakpa thorang amagi sarukni camp asi makha tana state asi ki kharam manung hanjin na leiba chingi mafam singdasu pangthok khigani health department na state asi ki health sector makha tana faganana ba specialist doctor kaya gi service matam sangdok payauna akhanaba thabak thoram kaya paikhanana ba sem saba haure haina Dr. K Razona makha taki ngasi ki health camp adu ki sarukama oina mioi kayada medicine gynecology ENT yauna makhal kayada free health checkup pi bagalonena hidak sulem na pikhi असीगुम्बा हेल्थ कैम्प असी कोई ऑनरेबल मेडिकल मिनिस्टर की मखादा लमजिंग मखादा होजी हेल्थ कैम्प असी पांथोक्सरी मसीगी मरुबे एम एन ऑब्जेक्टिव यखोगी होजिपुदी यखोइना एरिया वेल टू द एरिया अमद तौरी अदुबु मसीगी एम एन ऑब्जेक्टिव यखोइना लेता लायरबा मयाम सिंह अमदी यौसनबा ngamdaba मणिपुर की सिंगी जगह सिनसु कोई हेल्थ कैम्प असी मतंग मतंग सत्तर कनी हाइबगी एम द तौजबनी यखोइना मणिपुर द लेरिबा यामना वाना लेरिबा सिंगी एंड हार्ड टू रिच एरिया सिंगसिदा यखोइ चंगजननबगी स्टेप मयाम अमा ओइना तौजबनी Prime Minister Narendra Modi ki ngasi hongfutare suba mapok numit ka mari lenana leibak asigi mafam sinba thungna seva divas ki thoram pangthok nabagum Manipur da su thoram asi Mahila Morcha Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh na sinduna pangthokre Prime Minister Narendra Modi asi India ki damaktadi Ishwar na tharaklaba mityeng sanba luchingba amani haina Chief Minister Nongthombam Biren na thagatpa phongdokre Imphal West ki Game Village Zone 4 da pangthokiba seva divas ki thoromadu da Chief Minister na makha na phongdokibada Manipur da chahi kaya Congress lengak leiringai matam da chingtam phauna dana leiramba lambi kaya lengak asina samjinduna chingtam phauna reiloinana government ki oiba conference fauba chingda pangthokpa ngamle Lengak asina apunba Manipur amagi damak chingtam punna chawkhanana ba changsin batanatana kana leijadraba amadi lairaba miyam gi yaifa thorang sing angamba thakta yauhanna ba ngamnana ba hotnari haiki Prime Minister na lairaba singi fibam fagatnana ba miyam gi yaifa thorang kaya lokhalakpa amadi mahaki asanba mityeng amasung fidam ningai oiba wakhalon singbu singthaba oina seva divas ki thoram asi pangthokpani hainasu Chief Minister na makha na phongdoki Numit asiga mari lenana Chief Minister na luchingduna mafam adugi lambi gi chidaida uchara suthaki loinana thoramadu da saruk yakiba Rajya Sabha ki member KS Bhavananda MLA amadi Minister Singh nasu uchara thaki Nong sisu layam yaw tak se kamai do buno kham Dawudi sahi tara mari mga kun-kunha modlam mamayam do samthok palang na ba ma su sing da ba si masida da ta ba ja ne nong aduna nong si hek hang ba gane ekoi loina ekoi honorable MLA sing adagi honorable minister sing loina prepare to rugalai rabani magi area magi locality da su go da ba taw go da lambi mayam loina works minister ekoi adu ni nungti gi alternate day ekoi na meeting bang thok sari se karai da lambi phate karai da ke dawi taw go da lamphel pat ka si u da kapti kapni nge lore se khara khangwi na se chum tok ba ngamri yang jege Educational Guide Center EGC Thobal Moijing Sinduna Ngarang Center asigi kunlumdoirak suba chahi gi manamatum yenthokpaki thoram Moijing Community Hall da pangthokre Thoramadu da Thobal Moijing na konba mafam da leiba chahi asigi bosem amadi kosem na loba class 10 amadi 12 exam da mark wang na fanglakpa mahire singda EGC na certificate piduna pukning thagotki Thoramadu da ina Manipur Parliament ki MP Dr. T.S. Maina Khangabok Assembly Constituency ki MLA O Suraj Kumar amadi EGC ki President MD Kherudin Sahana Chief Guest President amasung Guest of Honor oina saruk yakhi Thoramadu ki mangoina na EGC ki President na Center asigi Library and Information Center amasana basu ure yung tangki
Assembly amasung Parliamenta nupi gi sit chada kuntra humdoi reserve taugadabani haiba khongjang saruk ama oina panchayat ki thakta Parliament fauba signature campaign chathabaki saruk ama oina ngasi khangabok block Mahila Congress Committee na sinduna Wangbal gi community hall da signature campaign taubagi tharom ama pangthokre signature campaign taubagi tharom atuda khangabok assembly constituency gi hanagi MLA Olandhoni Manipur प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट एल तिलोतमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट एन लुखोइसु थौरमदुदा सरुक याखी थौरमदुगा मरी लेनना वांगांगबदा इंडियादा कांग्रेस पार्टी ना चुकली पाइरिंगैदा लेबाक असिगी नुपी सिंगदा शक्ति पीननबा थौरांग कया पाइखलमखी इंडियादा हौजिक लेंगा की चुकली पाइरिबा बीजेपी ना कांग्रेस ना पाइखलंबा थौरांग कया ममिंग ओंथोक्तुना मखोइना मना लौबगी थबक चथरी मसी पुमनमक मियामना मुन्ना खंगजिनबिदुना कांग्रेस के लेंगाक अमुक हलकपदा अचौबा थौदांग लौमिनसी हाइबा वाफम फोंदोखी थौरम लोइसिलकपदा हानगी एमएलए ओलंधोनी ना लुचिंगदुना सिग्नेचर कैंपेन चथखी थौबालदा Social Empowerment Organization Khekman Nasinduna Cyber Crime Habi Hiramda Miyambu Wakal Tahannabagi Thauram Amangasi Thoubal District ki Khekman Jila Kaithel da Pangthokre Thauram aduda Thoubal District ki SPK Meghachandra W Indrajit Singh Associate Professor Thoubal College B Risiket Sharma OC Thoubal Police Station Susaruk Yaki Awareness program asida Manipur ki Cyber Crime Police Station ki Additional SP Dr. Mohit K Sak Cyber Crime PS ki OC Bobby na Cyber Crime ki matangda Miyambu Cyber Crime ki matangda Wakhal Tahanba ki matangda wangang ki Thauramatuda SPK Meghachandrana Hauziki Matamda Mobile Sizinabagi Chang Yamna Wangle Adubu Sizinariba Mioisingna Mobile Bu Niyam Chumna Sizinabagi Chang Di Yamna Nemi Miyamna mobile internet tagi kananaba adumak lawbiyu kanadaba maramdi tawbiganu masina samaj asibu kanba ngamgani haiki English aniga supna tarama panda pangthokadoriba Lok Sabha ki mikhalda BJP asi chauna mai thiragani amadi India da amukhanna lengak laklaroi haina Nambol Assembly constituency ki MLA L Loken na phongdokre Nambol Block Congress Committee na sinduna block asigi office ta pangthokpa political convention come handing and taking over mid office barriers ki thoram da wafamasi phongdokhibani MLA Loken na makha taraduna Prime Minister Narendra Modi na sasan Taurokpa chahi ahum makhai hanjilak amadi tongan tongan ba hiram GST surgical strike amadi demonetization na chingba thabak thoram kaya paikhalakpana miyamda awaba pire minority kangbu singbu otpi naibi ba amadi BJP party na vote kadringai mamangda hairamba khudingmak thabak oina onthokpa ngamdri ngasigi thoram aduda block asigi maruoiba thomi sing amadi Nambol Municipal Council ki Congress councillor kaya su saruk yaki Minister ko biramba adong siri ibo mina haibati sigumba Manipur ki praja amasung tujar ki praja se ambang moina sibudo to ru sigakani ayoni matamuda haiba kalma wala se bi mina tantra masida panu so ni kana so ayoni praja so bador kani sigumba kaya si ayoni kungali kana kaya hausi ujiki wala bi bharat da sigumba kaya na ayoni darbar to usi to orga so adwa ko meni ignore orga so rai to Directorate of Environment Nasinduna ngasi changangai uchekonda lu nalhanbagi thoram swachhata hi seva pangthokre thoram adukida sarukyarduna Forest and Environment Minister Thaunaujam Shyam Kumar na campaign asi akoibagi fibam lu lanhannabagi pak sanna awareness pinanaba Directorate of Environment na chathabani haiki campaign asigi manung channa changangai uchekon gi akoibasing minister yauna sitseng batauki
हौखिबा सेप्टेम्बर 8 उत्तर प्रदेश की नोएडा सिरमखिबा उरीपोक अचोम लैकाइदगी प्रविश चनम की मिसी असी सीबीआई दा थिगटललु हाइना ngasi इरोम मैजराउदा वाकत मिफम चथखरे इरोम मैजराउ अपुनबा इरमदम खुनाइलुप अमदी मैजराउ लाकपा डेवलपमेंट क्लब नसेंदुना इरोम मैजराउ कैथेलदा वाकत मिफम अदु चथखिबनी निंगसिंग बयाबदी हौखिबा प्रविश चनम सेप्टेम्बर 9 नोएडा की मफम अमदा पांगथोकपा इसै नोंमागी थौरम अमा येंगबा चटखिबनी नुमित अदुदा महक हलक्तबदगी इमुंग मनुंगना मतम चाना प्रविश मांगख्रे हाइदुना मफम अदुदा लैबा पुलिसता वाखतखि अदुबु पुलिसना थौसादना लैथोकपदगी एसपी दा वाकतुना थिजलुबदा थंगनबा नुमित हाइबदी सेप्टेम्बर की तांग 8 प्रविश सिरे हाइबा खंगलखिबगा लोइनना पुलिसना असिबा हक्चांग अदु नुमित हुमनी मोकता थमलबा मतुंगदा पुलिसना अनक्लेम बॉडी नि हाइदुना प्रविश की हक्चांग पोटलोइरमखिबनी इंडिया की गवर्नमेंट की मखादा लैरिबा अखोई खुनाई मयाम असे मतौ करमना थंबिरिबनो असिगुमलबा डेड बॉडी अमबु इखंग खंगौदना हेक्तमक संस्कार तौथोखरे पोलोय थोखरे हायरगा मफम खंगदना मांगहंदुना लैखिबसे अखोई मसिगी यामना नुंगाइजदबसे मसि गिदमक्तनी अखोइना ngasi फमजरिबा वाकत मिफमसी मयामबना क्लेम तौरे अंगा मांगरे हारे अदुगा विथिन 72 आवर्स दा पुलिस न मधु अनक्लेम बॉडी ने नमai थादोंबा सिगुम यामना कैपिटल रीजन दिल्ली सिदा थोइबा थोदो वाथोकसिंग सिदी अखोई यामना इकाई निगाइनी अखोई इंडिया नि गायबसे अखोई हाइनिंग दबगी मता अमा लाकपा जस्टिस की दमक्तदी अनौबा खोंजंग अमा संगेनबा मतम ओइरे हाइबजी आई इरैचाजिंग द पौजन पिजनिंगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा माहि तमनबगी मिंग चनबा लोइदुना क्लास हौनख्रबा मतुंग चटनाबा यारोइदबा मओंगदा अमुक न हौनना मिंग चनबगी फिबमदा लाक्लबदी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ना कैदोनुंगदा येंगदुना लैथोकलोय हाइबगा लोइनना थौखननिंगदबा थौदोक कया थोलकनी हाइना फोंदोरकली यूनिवर्सिटी असिगी माहिरोय लुप असिना थादोकपा चेरोल अमगी मतुंग इन्ना यूनिवर्सिटी असिगी अथॉरिटीना माहिरोय सिंगी मिहुत ओइना लैरिबा मुसु खंगहलमदना यूनिवर्सिटीगा मरी लेनदबा लुप अमदा करी करंबा वाफम सिंगदा थाजबा पिरमलिबनो हाइबा वांग हंगलकली यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना नुमिनिनी की मनुंगदा MSU दा खंगहलकदबनी हाइना पाउजेलकली नैना वारेंग खरा हाइना मिंगथोनबा वारेंग मंगाना पुल्लगा सेंबा वारेंग लाइरिक अमा ngasi DM कॉलेज कैंपस दा लेबा देव लिटरेचर सेंटर दा फोंख्रे मैतै मयेक अमसुंग बेंगोली मयेकता पुन्ना फोंगबा लाइरिक असी ओरिएंटल कॉलेज ऑटोनोमस मणिपुरी डिपार्टमेंट की ओजा सिंगना सिंदुना फोंखिबनी लाइरिक असी फोंगननबा वारेंग खोमजिनखिबना ओरिएंटल कॉलेज मणिपुरी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर MT अचौनी लाइरिक असी सेमगतपदा यावरिबा वारेंग मंगा अदुदी कॉलेज असिगी मणिपुरी डिपार्टमेंट की हेड के इवेमहल ना इबा वारेंग पचागी इम्फाल अमसुंग मागी इसिंग नुंगसित की फिबम कॉलेज असिगी एसोसिएट प्रोफेसर S जीवन लता ना इबा लमाबम कमलगी माधवा नैनबा असिस्टेंट प्रोफेसर L रामेश्वर की इंग्लिश अमगा चमापन होमफुगी मतमदा लाकपा मणिपुरी वारी मचागी इहौ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर L शांति कुमार की अरामबम समरेंद्र की ड्रामा जज साहेब की इमुंग नैनबा अमसुंग वारेंग खोमजिनखिबा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर MT अचौना इबा 93 सुबा चही चागी मतमदा हिंदू लाइनिंगना मणिपुरी नात पीबा इथिल हाइबा वारेंग सिंग असिनी लाइरिक फोंगबगी थौरमदुगा मरी लेनना डॉक्टर MT अचौना फोंदोरकपदा लाइरिक असिदा यावरिबा नात अमदी चटनबिगी वारी सिंगना हौगलकलिबा नहारोल सिंग अमदी महैरोय सिंगदा नातपु हेन्ना नुंसीबगी इनोत अमा पीबा ngamgani हाइबगी थाजबा फोंदोरखी आर्टिकल मंगा असी अखोई हौजी चटलिबा अखोई मरुना छात्रसिंगदा तमखलैबा मणिपुरी तमखलैबा छात्रसिंगदा अखोई मियेंग थमेरगा नैनो वारेंग ओइना अखोई पुथोकजबनी अदुगा मसी हौजी 2006 तगी मैतै मेकी इहो अमा लाकपदगी हौजी कॉलेज सिंगजेसिदा नैनो वारेंग अदुगा नैनबा मणिपुरी साहित्य अमजी मणिपुरी कल्चर मरी लेनबा आर्टिकल सिंग असी मार्केट अदुगा छात्रसिंगदा यामना मनांग काइना फंगदबदगी तागायंग फदना हौरइबा अखोगी मैतै मेक तमखलइबा छात्रसिंगसिगी जो येंजरेगा अखोगी मैतै मेक तंखाई अदुगा बंगाली तंखाई हदना अखोई तौरेगा ngasiगी आर्टिकल मंगा असी अखोई फोंजेरिबे
थासिगी हौखिबा तारीख 13 पांगथोखिबा ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन अम्बा मणिपुर की होंफु तरुक सुबा फाउंडेशन देगा मरी लेनेना पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की अरंग थवाई मिसाक हाइरिबा सुमांग कुमई असि लोइद्रिंगै चैरक्ता अम्बा की प्रेसिडेंट ना फंबाक मथक्ता काखलकलगा सिजनरखिबा वहाई वतासिंग अदु आर्टिस्ट सिंगबु सिंगनबनी अथुबा मतमदा लानले हाइजगदबनी हाइना चेरोल अमदा खंगहलकली कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की पलेल जिला परिषद की वोट खोमबदा पोटसेम जादू तौवी हाइबगी मरालदा मियामना फाजिलुबा नुपी अमा सेक्यूरिटी न पुथोरकपदा मियामना पुलिस गाड़ी अहुम अकाय अतोय थोहनख्रे थौदोग सिंगरांग नुमिदांग पुंग 13 मखाई ताबा मतमदा कक्चिंग लमखाई यौरमदाइदा लैबा सोरादा थोखिबनी थौदोग थोफमदगी फंगबा पाउदा लंबा तौनरिबा मिरेप अमगी कैंपेनदा नुपी अदुना ममाई खुमदुना यावसिललगा चिंगननिंगाई ओइबा थौओंग अदु चथखी थौदोक अदुगी पाव हेक ताबदगी कक्चिंग पुलिस की एसटीपीओ ना लुचिंगबा टीम अमा मफम अदुदा लाखिबनी गाड़ी थौदोरकपदा लंबीदा मियामना नुपी अदु पुबा यारोय हाइदुना नाउरी कापसेलकपा नुंग थाजिलकपा अमदी उतुप सिजिनदुना थोंबदगी पुलिस की गाड़ी अहुम अदु अकाय अतोय थोखिबनी मियाम अदु तनखाइननबा पुलिस ना टियर गैस सेल कापतुना मियाम अदु तनखाइदुना इरांग अदु लाक्सिनखि हाइरी नोइदादा सिखिबा प्रविस मिसिगी मायोक्ता ngasi उचिवा वांगमा अवांग लेकाइदगी सेकमाइ जिनथोंग फाउबा मियामगी खोंचत अमा चतख्रे खोंचत अदु यूथ्स फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स न सिंधुना चथखिबनी मिसी असिगी असेंगबा खंगननबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दा सिनादुना चेनबा सिंगचैराक पियु हाइबा डिमांड दा खोंचत अदु पांगथोखिबनी हौखिबा सेप्टेम्बर अनीदा उतलौगी साइदा वेट लिफ्टिंग सानरिबा ओइनामदगी ओइनाम तोंदोन बाबू महाकी ताकपी तंबिरिबा ओजा गोल्डन थांगना तमथीना फुबीखिबगी मतंगदा ngasi ओइनाम ममांग कम्युनिटी हॉलदा ओइनाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन न सिंधुना मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे ngasi मिफम अदुदा ओइनामदा लैबा मैरा पाइबी क्लब अमदी सीनियर सिटीजन कयासु सरुक याखी ngasi मिफम अदुदा कोच गोल्डन थांगदा गवर्नमेंट ना मतिक चाबा एक्शन लौखत्रबदी मखा ताबा खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइना फोंदोरकली Challenges and responsibilities in the background of unchecked population influx in Manipur haiba thimda Kangleipak Students Association na ngasi seminar ama pangthokre seminar adu Manipur University ki Manipur Institute of Management Studies MIMS ki lecture hall da pangthokhi थौरम असिदा UCM की प्रेसिडेंट इलांगबम जॉनसन ना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ता नियम काइना मितोप सिंह चंगसिलकपा खंगदोकननबा गवर्नमेंट ना अखनबा खोंथांग लौखतगदबनी स्टेट गवर्नमेंट ना लैरिबा इशू असि अथुबा मतमदा लोइसननबा होनगदबनी नोंगमगी लेप्तना चंगसिलकलिबा मितोप सिंह ना मरम ओइरगा नोंगमदी येलहौमी सिंहदा मुतखिगद्रा हाइबगी अकीबा लै हाइखी मितो मियान चा सिंह चंगलकपा असिगी वाफमदा कन्ना ngangnariŋ चेरक्ता हंदक पांगथोकदौरिबा अखोगी पंचायत इलेक्शन सिंगदा मपानदगी चंगकपा अखोगी मितो मियान चा सिंह असि वोट लेपा यावसलकपा इलेक्टोरल रोल यावसलकपा सिंह असिसु अखोई खुदकता चेक तौगम थोकपनी मसिगी मथक्ता यामना लाइबक थिबदी तोंगातमा लूप सिंगना लौखिबा अखोगी यामना रेस्पेक्ट तौना थमखिबा हाइदि मितो मियान चा सिंह असि अखोई हंदोकदौबनी अखोगी मणिपुर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ता यारिमखै यावबिगनुना हाइगिबा अदु सिंगनबा की मौंगदा अखोगी ऑल जिरीबाम अखोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन को लूप अमना हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग 15 दा JCLPS अमसिंग मुखी तोंगातम लूप सिंग लौगिबा वाफम सिंग अदु तसेंगना मदु सिंगनबा मानबा मौंगदा अखोई मखा चथगनी हाइबा वाफम कया फोंदोकपु लैनरे मसिना मरम ओइरकांदा लमदम मसिदा अखोईगी ओइरक्लिबा ओइरक्पा याबा फिबम सिंग अदु सरकारनसु कुपना येंगबियु कोंगबा खेतुलेकाई कम्युनिटी हॉल दा सेमगत किबा रूफटॉप सोलर प्लांट मा ngasi पावर मिनिस्टर थोंगा बिस्वजित न संगाख्रे
थौरम असिदा मिनिस्टर बिश्वजित नाहाइखिबदा इंडिया गवर्नमेंट ना मई मेगावाट चामगा सुपना मंगा स्टेट गवर्नमेंट ना पुथोकदबनि हाइबगी इंस्ट्रक्शन लई मसिगी मनुंगदा चादा यांखैना रूफटॉप सोलर प्लांट की ओइगदबनि हाइरिबा थौरांग असि लेबाक असिगी एनर्जी की हेंकटनबा होनबनि मणिपुर दसु रूफटॉप सोलर प्लांट की कानबा खंगदबदगी हौजिक प्लांट असि मफम कयादा पाइखटपा हौरे लम मांगहंदना युम मथक्ता थमगदबा प्लान असि निंगथीना पाइखटलबदी मणिपुरदा मई फंगदबगी अवाबा कोकलगनी प्लान असिदगी अहेनबा मई अदु पावर ग्रिड कंपनीदा योंदुना इसागी सेंदोंग तानबा याय हाइखी India government aikoida 105 megawatt chi akogi leriba power companies ni state government sida power generate tabudabani haidira 50% amana rooftop tagi 50% amana akogi leriba ground akogi dagi solar generation tabudabani na hai maramdi karigari am sang re base why akogi bharat ki prime minister na solar energy have the green energy is a future energy. हौजिक सानबगी पाव अहानबा प्रेसिडेंट कप अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप ngasiदगी खुमन लंपाकी हॉकी स्टेडियम दा सानबा हौख्रे लमदम असिगी सानरोय सिंगदा यामना चानबा मसाना अमसु ओइरिबा हॉकी गी मसाना सिदगी इंटरनेशनल अमदी ओलंपिक की थाकता सानरोय कया पुथोक्तुना ngasi फावबा लागली मणिपुर हॉकी की असानबा मित्यंग अमगा लोइनना लमदम असिदगी पिकलिबा सानरोय कया सेमगतुना मालेम की थाकता सानबा याबा सानरोय कया पुथोकननबा पांदम अमगा लोइनना चैंपियनशिप असि ngasiदगी पांगथोकबा हौखी YAS की डायरेक्टर एन प्रवीण IAS ओलंपियन KSH थोइबा अमदी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल सुनील एलांगबम का लोइनना मणिपुर हॉकी की मसक नायरबा मियोय कयाना ngasiदगी हौकीबा चैंपियनशिप असिगी हौदोकपगी थौरम अदुदा सरुक याखी already approved already. The GPS have already. Wherever the for further necessary action done to the some come through now. But like we already have the open तरानीतोय सुबा मणिपुर स्टेट लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा लीग मैच अमदा SU सगोलबन माई पाकफ्रे ngasi खुमल लंपा के आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानखिबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिगी कुनिथोय सुबा लीग अदुदा SU सगोलबन की सानरोय अंगौसना लुवांगना मैच असिगी अहानबा हाफ की 35 सुबा मिनिट चनखिबा अमता ngairaba पांजिल अदुना SSU सिंगजमैबु पांजिल अमा सुइनोदा माइथिबा पीखी चथरीबा स्टेट लीग असिदा SU सगोलबन्ना मैच मरी सानखिबगा लोइनना पॉइंट 13 फंगलगा लीग असिगी मांगजिल थाबा टीम अमा ओइबा ngamli खुमुकचम इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की तरुक्तगी चथरकलिबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिदा टीम 13 सरुक यारी ngasi क्लासा कैनौ अमदी FC जालेन कांगपोकपी अनिना सानगदबा कुलुम 200 लीग मैच अमसुंग हयेंग कुनमरी सुबा लीग मैच सानगदबा मुवान लाई एथलेटिक कप कांगपोकपी अमदी निसा थांगमैबन अमसुंग कुनमंगा सुबा लीगतना एम खाबम लमखाई अमसुंग YPICU ललामबुंग अनिना सानगदबा मैच सिंग असि नोंगचिंगी फिवम फत्तबना मरम ओइरगा यैथोख्रे मणिपुर हॉकी न सिंधुना ngasiदगी खुमन लंपाकी हॉकी स्टेडियम द सानबा हौकीबा अंडर 14 बॉयज प्रेसिडेंट कप हॉकी चैंपियनशिप ता KSSC खोंगमन माई पाकरे ngasi सानखिबा चैंपियनशिप असि अहानबा लीग ता KSSC खोंगमन की सानरोय प्रवीणजित ना मैच की 9 सुबा मिनिट ता पेनाल्टी कॉर्नर अमदा पांजिल अमा अदुगा मैच की 39 सुबा मिनिट ता ngambana फील्ड गोल दा पांजिल अमगा चंदुना फम याई स्कूल बु पांजिल अनि सुनोदा माइथिबा पीखी चैंपियनशिप असिगी पुल ए दा टीम मंगा अमसुंग पुल बी दिना टीम मरी पुन्ना टीम मापन सरुक यारी हयेंग नुंगथिल सानगदबा चैंपियनशिप असिगी अनिसुबा लीगता YCCIC कोंथा अहलुप अमदी BDSA बिष्णुपुर अनिना लंबा तौनरगनी
Sunday Football Club na sinduna ngasi fayeng da leiba Devan Ground da sanakiba league match singda Always Friends FC Imphal Arun Enterprises Chingmairong amadi TFC Thangmaiban mai pakre hairi Chaliba chahi asigi August 12 dagi nomaizing nimit khudingi sanaduna lakliba Football Cup asigi ngasi ahanba sanakiba league Always Friends FC Imphal na Salai FC Thangmaiban bu panjil ahum ama aduga ani suba league na Arun Enterprises Chingmairong na RFC Khamnam Lairakpu panjil ani shinoda maithiba piki ngasi nungtil sanakiba Football Cup asigi ahum Super League ta TFC Thangmaiban na UVSA Lilong Chajing Bupanjil ani amada maithiba piki thasigi tarani thoida Football Cup asigi makha thaba league match mari sanaragani haina football tournament asigi convener na thadorakpa cherol amana khangalakli aroibada bulletin asigi headlines amuka hanna miyamda thamjage United Tribal Liberation Army Utlagi faction anigi marakta ngasi khutthoknabada yamdrabada nupi ama yauna miyoi ahum sire ngasi Prime Minister Narendra Modi gi hungputare laksuba mapok kumon thoram pangthokli Chief Minister N Birena Modi butungi asando mityeng leiba luchingbani haina singthakre State asida laiba doctor gi award pa mensinana ba thabak tagi potharaba doctor sing amuk re-engage tauragani haina Haksel Minister Jayant Kumar na hairi Panchayat Mikhalga mari lainaba irangda ngasi sorada miyamna police ki gari ahum amang ata thohantre Amasung ahanba President Cup Under 14 Boys and Girls Hockey Championship ngasi dagi Khumban Lampaki Hockey Stadium da sanaba haukhre